Luke chapter number 18. Nemagama lencela siwafunze kusuka verse number 35 to verse number 43. Siyayadla indaba bazalwane. But ngiyacela ukuthi sifunze mhla ensambama. Alibonge igama lenkosi. Ngiyacela ukuthi sifunze kuleti imbalo lengithathako kiyo. Luka 18 verse 35. Yes, Jesu sasonzela ngaseJerikho wakhanza indvodza leyayimbumbuthi ihlete eliseniseni lomgwaco icela. Yathi nayiva sicumbise bantfu sendlula yabuta yathi yini leyo? Bayitshela bathi nguJesu waseNazaretha lwendlulako. Yasi yamemeta ithi Jesu ndvodzana yaDavide ngihawukele. Bantfu labebangembili bayikuta lendvodza bathi ayibinze. Kodwa yamemeta kakhulu kunakucala yathi ndvodzana yaDavide ngihawukele. Ngako Jesu wase uyema uthi abayilethe kuye. Nase isonzele wayibuta wathi ufuna ngikwendeleni? Yaphendula yathi Nkosi ngicela kubona. Jesu wathi kuyo bona kukholwa kwakho kukuphilisile. Ngekushesha yabona yasilandzela Jesu idumisa uNkulunkulu. Nababona lokho bonke bantfu badumisa uNkulunkulu. Hallelujah. Nabakubona lokho bonke abantu bena njani bazalwane? Badumisa uNkulunkulu. Ngicela siwanake lamagama. Yesu ndvodzana yaDavide ngihawukele. Yathi kube ive ukuthi nguJesu. Yamemeta yathi Jesu ndvodzana yaDavide ngente njani manje? Hawukele. Hallelujah. Kanti nafuthi incwadi yeMshumayeli sahluko 9 verse number 11. Uthi kukhona lokunye lekubonile lapha ngaphansi kwemthundu elilanga. Matubane lamakhulu akusuko indawo umuntu aphumelele emncintiswaneni. Nemandla kusuko lenta unqobe ekulweni. Kanti ukudla akutholwa ngilabahlakaniphile bodwa. Nebunjinga abusibo balabakhaliphe ngengcondo kuphela. Nempumelelo ayisiyo yalabanelibhono. Kodwa sikhathi nemathuba kubehlela bonke bantfu. Ngalibonga igama lenkosi. Ngicela kwakhela kulamagama sisacabanga ngandzaba yalempumbuthi man who was blind. Lo myelo obhalako uthi igama lakhe bekunguNikodima. Siwabehlala lapha ngasesangweni laseJerikho. Besethi iBhayibheli ngalelinye ilanga uva umsindo. Weva ukuthi labantu bengicala lo msindo lebengicala ngalamhla uhlukile nemisindo yonke. Wase uyabuda laba bebanaye ngaphela ungaboni ngiyasona kulaba kusidako. Athi sibunwa ngaboni bakho lombambako. Kwentekani? Base bayamtshela ukuthi nguJesu lona lo wendlulayo. Alibonga igama lenkosi. Wanela kuva nje ukuthi lona lo wendlulayo nguJesu. Wathi ngivile ngaye. Bakhuluma eminingi ngaye. Uvusela abafile. Uphilise tishosha. Uphilisela ivotsa besigule 38 years. Uphilisela umnyemake besagule 12 years. Umise umngcwabo lo mnyemake akhala shona indvotsana yakhe lokuphela kwayo. Wahlangana bendleleni bayemathuneni. Bamtshela ukuthi lo makumbona nje lendvotsa yakhe lefile bese kukuphela kwayo kude lo munye. Wasi Jesu yamvusa uyakuva Nikodima akuboni lo. Ngiyacabanga engqondweni yakho uyafisa ukuthi sekakahlangane nalo Jesu. Alibonga igama lenkosi. Amen. Manje ke naseva ukuthi Jesu uyendlula la akasho lutho uyesu uyabuta ukuthi uJesu mbamba lwendlulako lo bathi uJesu iBhayibheli bese lithi wase uyamemeta kakhulu wathi Jesu ndvodzana kaDavide have mercy on me. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Amen. Kanti umbhali lapha Solomoni uthi kunalabonile ngaphasi umthundweni la emathuba netikhathi kubehlela bobantu bazalwane bantu. Ngicela kusho wena namhla ukuthi ungaliyekeli lithuba uNkulunkulu avetela lona ekuphileni kwakho. Letha uhlangabeta isidingo sakho. Aliyekeli. Hallelujah. Kungabe letha uhlangabeta isidingo sakho emoyeni. Kungabe letha uhlangabeta isidingo sakho emphefumulweni.
kungabe nekawuhla ngabe kasidingo sakho enyameni ungaliyekeli lisebenzise. Haleluya. Umfundisi uba uthi siphila cishe lamathuba aphunyuka latandle tethu ngeke ukuthi naliqhamuka siyangabata singasebenzisi. Haleluya. Amen. Now Nikodima ke noma Bartholomew ke iBhayibheli lithi wayela kuva nje ukuthi nguJesu lo wathi ngeke ngumyekele enqe angangilekeleli. Haleluya. Amen. Wasiyamemeta Nikodima Bartholomew. Jesu ndvotsela kaDavid yena njani manje ngihawuke bese lithi iBhayibheli labe basathutane naye bahambana Jesu bamthulisa. Haleluya. Babene njalo bazalwane. Bathulisa umuntu osekingeni kubuhlungu ungaboni. Unjani ngaboni bazalwane? Wathi ungamalungete wefa. At least labantu babona sibakhuluma bahle bakhomba labakhuluma ngawe. At least. Ungamalungete wahamba ngoba batakutholela iwheelchair bakufuqe. At least ufike la ufuna kuya khona. But now ungaboni awathi uthi livele yaphi. Uva nje abantu sebahlekelela. Uve abantu sebajabula. Nabe semshadweni uve abantu sebashaya kwela banilidela wena uphele kuda nje sekwentekani kenyalo. Sekwentekani kenyalo. Uve abantu bathi maye kuhle lo udla lokuphekiwe na ulambile. Labanye bangakubuthi nekuthi uyakufuna lokudla lokatafuleni bavele nje baphakele noma ngabe yini. Ngoba awena njani manje? Awuboni. Noma ngabona bebekela iphisanyana lenkulu elikheke but ngalotha awuboni lababonako bathola chance yokuphumelela uluze. Bantu bayakwengelela na ungaboni. Ikhona abazalwane. So kube kumhlupha ke Bartholomew lo sakaboni manje nasekwenza Jesu wathi nali ithuba lama ngisebenzise Jesu ndotsela kaDavid enjani manje ngawu ngicela ukushoda kuye namhlanje mawuthi ungaliyekeli ithuba litawushintsha impilo yakho. Abanye amathuba siyawakhalela iminyaka neminyaka manje ubuthi itolo ungakhweshi nakubantu bangahle bakube lusito kuwe. So uthi ndathi hayi mina afuna ibonakala ngathi ngiyaphapha nanginemuntu ongabasito kwesonzela. Yena njani manje? Ituro nje beka commissioner ngibona ungafuni bamqashena sekuyokhetha. Bonke club abingelele. Uma emdlula idwala. Silaba hayi. Umfisa mathubele lokho ukuthi manje ungathi usiyefika lapha enkhanini ngayelanga nawe sekuyafuna baqashwa phela ekhefeni. Wathi uyabona ngiyamkhumbula lo besinaye phela uNkosazana. Buya ngala. Nami nje langathiwa ngiyaqasha ngumqashi bantu batheliwe lapha ngibona bazale ngibadiko ngeke ngikhombele hedeni ngivile kumbe nje umzonsi wena shekela imnyama wena weskipa lesiblue wani ngiyathi isibazalwane buyani ngala uqasha lideni nabantu okweba lapha bizeli kuloye bizeli sa isitulo aphe makholo hayi iswayini pho ilodi lokhacaza ngaqasha umuntu wesobo sakho nepotism yini mayedela phila ngenipotism emakholo aphila ngokuthi nje ngawudle ezulwini inkosi kangabela ngalelinye langa thatha ichance nayivela wathi makholo abanani ngabathi bukholwa lokuphokusalele emuva etintweni wena umele emva egcinele la imini alingisele ndvoda makenqimalo bathi bayaphakela lapha ebabe inyama lenkulu nalincane yaphakela kuqala sisale lenkulu isusu yakhona ngathi you are unfair so ngoba uphakele kuqala uthatha lenkulu mina ke ngiqabangela ungishela lencane uthi ke lona ubona uthethe kuqala buta uthatha yipi uthi ke lona manje bengitawuthatha lencane bami ngife uthi manje ukhalelana ngoba vele utholele kangakanani manje ubeka lencane yakho ngayekela ichance ngayekela
Usitazase nogibela emabhasi. Sine besigibela shingishana nabo phuma zakheli. Lo phaka uthi wena mina ngilungile awusala phasi. Survival of the fittest na imibhasi. Ufaka inhloko uyavuka ngekhathi. Kuthi wambethu kwemvana wambethu usala wathi wambethu umuntu oqhwalile inzaba yaba sonke sijake ekhaya. Dosta singekhathi letha swama naba kefikele ihamba ibhasi. Oh. Ungayekela ithuba. Ngikhona abazalwane. Ngabe njani manje? Ungayekela ithuba. Niyeva nabantu basho. Kufike njalo phansi. Sisi, bathi ngivuma ukuthi silava lava mani thina silava lava mana ngisala la sekhaya ngibathengela la ubizweni lona uthakalala uthi ngenaphi mina. Habuqatsela lo muntu phongo uyakholwa. Oh imoto tayithenga babili imoto tayitani imoto yalo muntu lo. Utawawukela satholela umnyana yebeke imoto sebahlanganele bathenga imoto. Sokhana befuna mine. Wo? Umona la. Wayekela ini manje? Awumfuni mina lo sisi lona ungaseka thanzi kodwa teacher utamlekelela. Dona njani man? So ngifuka la bonda lento ayikwathi washintsha lombo sabuzothe umshini kwasha teacher wena lapha. Buyi washe lapha at least qhubeka impilo. Umama sohamba lento ethe lapha. Ngibe ngifuna manje ukuthi bekavula lapha. Ngathi ungqono. Wayeke yini manje lapha manje? Wayeke la lithuba. Ungaliyekela ithuba. So ngasuhlulwe iphumbuthe. Jesu ndotsana kaDavid kanjani manje? Awukele. Nami ngiyanqa nje abathandekayo kuhle ngibuka lapha eminyango. Aliboka legama lenkosi. Bese ethi eBhayibhelini laba labanye bayenda kanjani manje? Uyathi ngesikhathi ufuna ukekele ukuthathisa. Lokuthi ufuna kwenda onke bangiyobuka, yemngani wami, what about this? Yemngani wami, what about this? Utashela ukuthi nabani uzamile into wehluleka. Kunomnyalo phela wazama abantu wenda njani manje? Wehluleka, ukhona wena. Hayi nanginjalo mngama ngiyekele, uluze. Ngayelanga ke thatha sinyathelo ukhohlwe ngokuthi eceleni kwakho kunabantu uthini. So kodwa lakho thathisa, uyathathisa. Manivani. Ngamvuma indlo. Mina ngibala omunye lapha kwela ubhaleni la. Athi udivorce umkakasitwa ngomnye ummeli. Yasiphuma nje i-divorce decree kwamshada lo. Lo wemmeli. Udubana edrobheni ummeli wakho bekamele eqale i-divorce soshayana lo. Sikhwele kli. Ngalo thathisa. Kukhona ufuna khona i-advice but i-decision ayibe yakho. Hayi akafuni bhuti omkhulu, akafuni auntie. Angingivuse ekhaya bathini, ngayela ngaqhamuka ekhaya ukukhumba nakati wakho. Sonkati wami. Baba tselo kati lo uthi wa lo kati lo. Ubambe ini manje? Emathu. Bombe mathu. Bathi ke thula but lo uyenda njani manje? Thula but lo ngeke ngithule kusitakala mine. Ngim lo phumbuthe la. Ngim lo tawuvuleka emehlo. Ngim lo tawujabula. Nina nikahle but ningithanda usito lamuhla. Ngathi sikonke. Sina sebajazi besithina zebusuku. Bese tiyabuya la ebusuku. Wena ufuna lo njalo. Abeke nalo. Uvethu yilo ngothele ngakami lo. Ngangibangisa lo. Uthathisi konke. Libonga igama lenkosi. Lephubuthi yabamba amathuba yawayekeli. Yanganaki nemisindo lekuphi bazalwane lisebaqeleni. Ngoba imisindo itakuthulisa uluze.
Akusisonke isikhathi la khona ufuna ukuthi abantu bazotini. Utawusitakala yini? Haleluya. Utawena njani manje? Thatha sibinzi. Alibonga igama lenkosi. Ukhale uNkulunkulu. Umemete. Ufuna usito lwakho. Haleluya. Ufuna yini manje? Ngabe nje umuntu ongawufuni umsebenzi bakunika ichance bathi submithane ama-applications eni la. Nanga yabekiwe lapha ngibona ufikile enyalo. Bathi bofu uyifakele ngaphasi bese uyaphuma lo HR uthi ubufaka lapha ngaphasi ubufike emuva. Bese uvela ufuku uqabulunga lama imfana. Mina ngabeka la ngetulo. Abhele. Athi ngibeke kulawo ngibeke ngaphasi ubangifike emuva. Ngingabeka kumanje. Ngibeka la ngetulo singathula athi sobiza asengibekile. Ngiyapha ekugcineni. Sengithola chance ekubeka la tulo. Toqala ngami. Oh bubaba usezulwini uyabona emhlabeni caphe lesikhathi uNkulunkulu ufuna senze enhlaba ngoba iBhayibheli lithi hlakaniphani njengenyoka bathi nibe mnene njengani manje ufuna ubone lapha ungathi ulele ungene bone njani manje banibile interview wona bakuthi dofika nga-fast lo mfika nga-9 akeviki uyomile wena bathi next mina nginikwe half fast ngena basibona ngoba nomthakeko ngicela phasi wabingele lapha samona can I have a seat can I sit basicela phasi tole phasi ufunela lo msebenzi beketha takho umhambi ekhaya uhlangana nalo umnyathi so ngene uthi hayi nami bengithe khona uhlangambili ubamba ini bazalwane Mama uthi hayi mina ngwahafasa usake efiki lo baba uthi asi serious ngemsebenzi lo Ungiyekele lithuba alibonge igama lenkosi Ithuba kale njani bazalwane Ungiyekele Yalo nje sibuye ekhethweni nyalo asikhali kaje labaye babanqoma le Hayi gama uyalimela khethu ngiyaqolisa bekunene khethala umuya ngena noma uyadliwa kungabe at least ubhalisile xa ungenile hayi ngikhole ethi muzi lengibhekene nato la mina vele ngivele ngala bhala igama lakho mabhukuna labangenile kulwa sifuna ube MP ufuna beke abantu abangakholwa khona sikholwa ukwehle nini nami nje ngifuna ngena ngiyodela khona nomuntu sicela sikondele emshingishingini baba sesikondela lapha start ekulima bekungakeva kahle speaker qhubeka umhlangano mina ngiyamkhumbula mamkhawula bathi babhekene mamkhawula yena ubheke kuphi manje kodwa MP ba understand discuss why police la ucemanti babe South Africa bedemanti kuthi sasuma police sangasiwo la iMP ke phana sebenzisa ini bazalwane isebenzise lithuba libonga igama lenkosi ithuba lele njalo bazalwane bengiqaba idolo lapha ngibuya phi lapha bachazela uhulumende uthi ubeke 5.2 billion ithi ngabe uhulumende ikwelete thina sihleleni thina sibiza siphile sithi imali eqala ibhizinisi uhulumende ukoleta 5.2 billion sine sesaba nje ukoleta 200,000 sisaba manje lesikweleti ungathi uhulumende onemali engaka naye unani manje unethi ikweleti lethi ngena nawe uqala ibhizinisi ungangeneli ngothenga umswengo kuphela ekweletini kodwa ubona thuba lebhizinisi lapho ngena bebham shayiloni ngene lapha bathi hey uyakuwa singawazamile awuthine ithathe phiji imali uthi umuntu odekolete la emhlabeni unesikwelethu yangena ezulwini awufile abantu awusale babona la ngemva babhatala njani wena wena njani manje uhambile Njalo sebabona ubamba ini manje ubamba lithuba
Mamba 2. Okuningi lokusilahlekele bathandekayo akhona emathuba la kasivekela sapho kunqikaza. Bathi abantu wazama wehluleka manje namntu awehluleka phela nawuthi awubathi abantu wazama wehluleka. Ungabi kumethusela. Watalwa wena njani manje? Wafa. Talwa udala ikwelede uhambe basale babona. Saliwe ibusiness Kristu wazama. Bayajabula abantu bamabhizinisi nabahlala phasi stress nabahamba iso sethi kubelethu ngamangala lo uthula bayajabula abalali thina sibamba mathuba ikhola bazalwane ithuba lene njani manje yabanje ithuba sembe uNkulunkulu uma ngabe ngisokumathi mukulu uyawubona sibhadala njani ngeke ukukholwa la bese iBhayibheli ngabo Jesu wase uyema uyaguquka uyabuthi konke njani mathi wathi konke njani base ayindvozi yakhala lapha ihawukele bathi mbiteni indani njani manje base bona labe bathakathule sengibo kusasala bathini manje woda Jesu kwenda njani manje uyakubita abantu esaba kasi risk embi kwabo ngibo kusasa labatawuta kuwe kodwa bongelele sowuphumelele ifiye ibulele abantu abaningi lengabe ama heroes today labakhashana ngemini sibanje nje kwesaba angabambe mathuba uthi ke lo mbhali Solomon lapha emathuba phasi nemathuba kubethela kwangakubantu bathandayo behlela bonke sehlela bonke Haleluya. Haleluya. Ngawo Jesu waseyema wathi uthi abayilethe kuye naseyisonzele wayebuda wathi ufuna ngikwendeleni. Yaphendula yathi Nkosi ngicela kwenda njani manje kubo. Ngicela yini bazalwane? Ngicela bona. Uyabona sothola lithuba. Ungaqeli nje bo 50 rand. Uyabona ukuthi ayibeyiphila kwenda njani bazalwane? Uqile bayikhangele bo 10 rand bo 1 rand bo dindibile lapha bona nje udanariyo but lelanga sebona Jesu umnikati wegold nesiliva ayicelanga iask for something big something asuthola lithuba thandekayo wathi nje ithuba labo 50 rand nabo 20 rand sukela indlela yaguqula impilo yakho. Yes, qala phasi. But uma lithuba ingcono siqale tu. Haleluya. Qala kuphi manje? Qale tu. Mawufuna sonke isikhathi nifuna ukukhupha ngestep. Cha, nabe nje inkosi iqhukulile yakunika iparachute ethi gibela. Ukulahle ngishe. Impilo yakho ukuvukisa so imillionaire but kodwa nje wathi ngiwini 10. Bathi ibutho wale supply bafana besokwa nemateki yami lo nyaka. Sinobonke basihlelo ongamala achaza ngiloko umungele emateki ngiko nje bakhethela bayelusekwaneni hamba onendanisha kufaka amateki wona waphakathi abekhona lapha King's office angathi kufaka njani uthi lawo nyaka mbona phathi afakwa ngini amateki thende amateki ngicela thengwe ngimi supply bafana besekwane bathu balivuma lena njani bazalwane sebenzisa sesadlala kusola nje hawu phansi imali sanza bujinga prosperity gospel naba uyifuka ngisho itolo mina buyisa la yena njani manje ayizimali bonke labasibona ufuna iprosperity ayibuye la epulpit lamhlabeni bathandekayo uNkulunkulu uthi la sithulisa ngayiza udla kwelihle lokuhle kwelive hawu baba uthandekayo noma ngiqokela imanikiniki ikhona ingubo ziyosulwa izinyembe haleluya ala sifike ekhaya lena yatimeti nyembe asifike kahle ujabula le Aso konga ulayishathi nyembe lapha usho nathi ngeke. Ukuze sesaba kubamba yini bazalwane?
sokuba mathuba nabe lithuba lekuphendvuka unganiyekeli nakusela bafuna uJesu suka umhambe embili wemukela uJesu guqule impilo yakho abusela ubuka umngane wakho mina ngiphendvuka ngene mngane wami akathwala abehlela keleni kwami nami ngimela ngihleli la basta baphendvuka lapha baphamisa isandla mina ngasukuma akhona la ngangambune umbuka ngisuma ngema ngetinyawo wathi uDosa ngejazi wathi wena ngakhwesha basa bathi manje yena baphamisa isandla basukume mina ngembili sasilasimotsi into lwenkathi wathi awubona ukuthi nikele mina boselele wena kusola ngalo la impilo yami yagucuka kuzobe ngilamuhla angiyadinikela manje ngiyamangala la ngabuswa ngenye imvumadani silapha emhlathuze lapha nobheka ngokutsela isuke out yakhe emishengo ngomorganize yahamba kuyamorganize ke sibayahamba bayalela bahlala khona kanti batawe ingcethendeni nabefike sethendeni uthi ke lo out hayi kusese early ekhaya bathi asibamba asingene yangena bahlala phansi ke liyashalvesi basla basuka baphendvuka kolothu vombatana wabathela lothu nomatana wamukela ivangeli laphuma inkosi wasitona siqhube wathi kuphi ngekhaya yalo msinzisiwe yena wasinzisa wahamba wayikhasha ikrep lo ungaliyekeli ithuba lephenduka ungaliyekeli solubathi ngihamba nabani uthawuthini ngomshiya nabani phendvuka sebenzisa ithuba alibonga igama lenkosi hallelujah ask for something big akacelanga mali akacelanga timpahla akacelanga sinkwa akacelanga ndivukule lenye kuhamba la eBhayibheli lithi wathi Jesu lakase bamlethe kuthiwa ekagqokele ijazi lakhe lelikhombisa ukuthi nalokhashana ubona ukuthi imphumbuthe lo wavele walahla phansi emehlo angakavuleki sothe indvo walahla kuhamba kuJesu kodwa ngisabuyile amajazi lawo mina impilo yami yaguquka lamhla yena vele ijazi sathona ngalelo la sikasidakele alibonga igama lenkosi ungaleni nje lethuba bazalwane ungalekeli sebenzisa nembala nayifaka ukuthi Jesu kukhona ufuna ukwendeleni uthi inkosi kube ngibone bese sithi iBhayibheli Jesu wathi kukholwa kwakho kanjani manje kukusinzisile hamba bona yabona bese sithi iBhayibheli yadumisa uNkulunkulu nalaba seceleni kwalo bayithulisa bena njani bazalwane badumisa lalela nasawendele phela kulo umdumisi benjani bazalwane umsosi uyamkhohlwa uNkulunkulu umdumisi Ngosi ngiyabonga ngenteleni nakho sikhalazela ufuna umsebenzi naso usebenza kanjani manje ngibonga uNkulunkulu sikhalazela ufuna uqala ibhizinisi naso ebhizinisi mele njani uNkulunkulu manje ngibonga sikuthalazela ukugula naso uphilile kanjani manje kuba le bargaining lesiyenda nasigula le indvodza ngayivusela igula lapha bayidishashile sibhedlela kakhona ikhamba seyaqoqa ngithi hey mfundisi ngithandazile ngathi uNkulunkulu ngicela ungiphilise ngaphila even entayishumayela wayiphisa uNkulunkulu lothu kuphi dololo nasawendele uNkulunkulu ungamkhohlwa ngame njani bazalwane umkhohlwa umthumise uNkulunkulu nakukhala ufuna umuntu enkulunkulu lapha bamthembise uNkosi nje ngamanje nje ngithola umsebenzi bangiyilo usihluphe kakhulu lamalanga ngamanje ngithola umsebenzi uNkulunkulu ngeke ngiyekele ukukhonda akawutholi uhamba sekathi ngasho uniform nangiphumelele esondweni lamuhla awu yesabantu so nani igama so busy wena hey nale busy bazalwane hey ku busy emsebenzini sende ama reports ayite ama audit kajalela kasinthanazela kasho ukuthi ngidabolovu la kunema audit ngangaba kucela ekhaya ngathi le ndvodzi yathandaza icela ukuthi bana nje ayiphi 300 ayiphe malini ishayeke kwakuhluphe la kushayeka yacela nje 300
yasi 300 wama ngikukula impilo yami ngilale ngesuthi nembala yathi siphapha yathohlakana na 300 yasi praise the Lord. Ngiyakubonga Nkosi uSembekile. Lena ithandaza izithe Nkosi wangipha le 300 ngidla 270 30 rand wabani manje uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu uSembekile uyawuva umthandazo uNkulunkulu. uNkulunkulu uyawuphendula umthandazo. Haleluya. Wena njalo umthandazo uNkulunkulu. Yebo wayinika 300 gidla. Yathi yabona yazi. Let's praise the Lord uNkulunkulu wethembekile. Wena na imali kusungiphile. Futhi uyangathi uthi ngidzinga kangakanani. Futhi uyangathi uthi ngithakasaka kangakanani. Uvela nje wabona wena ukuthi mina wathathela ngalo kweshumi. 300 wonke. Somkhohle uNkulunkulu. Akho abantu abanjalo. Sebavulele uNkulunkulu uthuba. Bangalisebenzisi kahle. Ngicela ukusho lwami mama. Lithuba ngulakuvulela lona lisebenzise. Noma ngamane ngakanani. Wethe njani bazalwane? Wasebenzise. Asengicina ngale nzalo besiyasithandazela mfundisi Ncwane. Bathi ke lokho kubekala impilo wathandaza lo. Hey Nkosi ngifile indlala. Ngifile yini manje? Uthalaza kuthiwa le ndlu yalogogo bese icele komgwaqo. Lacela komgwaqo abantu bahamba khona bayistory yababona bayathenga bena ifile ayinalo akanalutho lobo. Wasuyacela Nkosi ngicela abantu ngiphele lengingakudla noma nje uphe sinkwa. A loaf of bread. Ngakubonga uNkulunkulu. Ngibonga igama lenkosi. Ngibonga usina uqela uNkulunkulu. Ask for something big. Mana diswa nje velincane ngaso sonke isikhathi. Dinhle kuna ngalena but ngase isikhathi difuna into letinengi letinkhulu kuNkulunkulu. Mose ngicela nje ungiphe sinkwa manje ngilale ngidlile. Wathandaza. Wasuyakhumbula ukuthi iBhayibheli lithi Daniel wavula ifastelo labheka eJerusalem. Wasena uvula ifastelo labheka esondweni. Mane lesonto lingale kwemgwaqo labenga khona laba esitolo. Thanaza logogo waqayekeli kwaze kwashona ilanga nalishona lilanga. Kohle madodza esitolo. Nalafika nesitolo batingwa. Abuya nalo lapha lokunye. Nakade wengela kaze Nkosi ngicela sinkwa ngasasho ukuthi Nkosi ngicela sinkwa sathi lesigebengu asibambisa jika sinkwa. Sashika yini manje? Tosibambise lo ubhizi ngicela sinkwa just ngefastelo akaba ngasigogo ukuthula. Wathi ashukela sigebengu jika shukela. Awu Nkosi noma songipha nje 200 ask for something. Lokho kwakene la ngesikwa lo. Noma waqabanga athi phendula uNkulunkulu aligebengu ukuthi sibambise. Akela nasho aligebengu sama sibese ngaphasi lutho. Sethe gogo sibona shukela. Indlela yaba manje yaba isikho. Ngicela ukusho lo manje silesibona baNkulunkulu bathandikayo. Tinivati beke yethu. Timthetho. Alibonga ligama lenkosi. Tiveta abantu bazalwane. Tivethethu. Ngalekele lithu. Ngalekele. Ngcine ngalo. Akube lithuba phela nelihle lingagangisi. Haleluya. Lingakolele kubathandekayo esondweni. Belithuba nje lihlobile. Akukhona mathola amandla lasivele lakho. Asiwasebenzise kahle nje bantwana baNkulunkulu. Haleluya. Sosebenzisa kanjani bazalwane? Noma sikakunikile uNkulunkulu ithuba liphathe kahle. Phathe kahle. Nabe ngulukunikile umsebenzi. Behave abele emsebenzini. Ikhona bazalwane. Uyanjani emsebenzini? Angengeni mina. Angengeni. Konje ngokumela ngaphandle, ngokumela Khristu langa uthi ufacile. Lapho wasebaqashile wasenjani manje? Usayoncenga mina. Ne-qualification yami ukwazi ukuthi ihlasele ekhaya uyesu ungasebenzi. Behave emsebenzini. Ikhona bazalwane. Noma unikile uNkulunkulu ithuba liphathe kahle. Ngabe ngisashadweni.
liphathe kahle nakhona. Ngoba uthandaza Nkosi ngicela ungumfati ngitamphatha kahle sowubona umfati nguli. Mathuzele yana kulawo. Fresh wabisela umhlangano nosuku siwashaye. Yana ngakusida. Nawe wakusida bengana he. Nabe indvodza, nawe yena njani indvodza yakho manje? Iphathe kahle. Ngoba sejamela indvodza ayijamela. Indvodza isandla iva mnandi, kwehlula thina nje. Indvodza iva mnandi uthi mbukane wami uthi washa. Noma yakhona yona. Uyoyithanza lokho indvodza. Asuka. Kutela ngakusida lawo, awuphela he. Wenza ngipheke. Umfati. Ngeke njani manje? Bathi lamhla ngikhanga inyama zahlakabishi. Nabe ukuthi angotheke. Sidla lokho ngikha. Yathi yathi kalithanda ikhabishi. Ngamguqula. Mina nje umngane ngathi waphekela igusha vela ngihle akalipheki. Amanye badle bona nje mina. Vela ngibuza ukuthi awudlani ke organize for wethu. Awungiguqule uzongigala ngiguqula ukuthi angigusha vela ngilifuna. Gusha kakhulu ngapha kakhulu ngidlala igusha kuze ngilinathi. Ngeke senginemfathi sokudlala igusha. Hayi nani for wethu ngeke. Adle nje igusha ngibone eceleni ubekela yini. Nabayike bafathi dasulile, udasulile. Ha. Dawulale he, bale hani yakho. Alikhona lithuba lento njani bazalwane? Sebenzisa. Gijima nabantu ngesabantu. Ngesafla bebehlulekile intoni. Bathula lento njani manje? Sebenzisa. Ukula kasibusisa bazalwane. Abengihle ngokuka la kusesiphingi. Yabona umfundiso lo stuck. Ngiyacela sithandaze. Ngiyacela njani bazalwane. Ngiyacela sithandaze. Lithuba ungaleli njani bazalwane. Maleke sebenzisa. Thuba longabalekela kulento abolele esonweni. Baleta ukuguqula impilo yakho. Mina uNkulunkulu ekhathi. Ibambe ngentandla ngingakho bazalwane. Ndoda iphili. Ngiyakubona une PhD. BA bathanda thuba lebantu abe-certificate bathi singakuneka bamba yena njani manje bamba khona le bakutshile ukuthi sibo si-understand uqualify singawu la but kuba kusene bamba khona la sitakubona nje nemali encane bamba inkosi ithembekile ithi akuphakamisa tawona nje bazalwane sebenzisela ungelithungo sekunika lona nabuza kasinziswa ngiyakucela ngempela uNkulunkulu memukele Jesu njengenkosi nemsindiso wempilo yakho inkonzo lethidele wena ukuqula kwamba kwakho kucule kwenda kwakho uNkulunkulu wethembekile utakubamba isandla sakhe ngicela sithandaze